Kini kedai Kedudarshan Meghalaya bani pedang sungbahai pi barok syakatuk Khubor mentagajan miat syaban pai syaki Khubor ki berbanyak ini pet cuai kimat mekongsan. Wanra ke Khasi Hills Autonomous District Council yang kemang tingkah ke Batam dasan poin apasau lak tingkah. Mi kejengnya kerja kaput hakasnong lapangap kabadon hajan kerja kaput pedeng ke Meghalaya bat Assam siap dipulit Assam dak gas pensat kemat ban penperai di pait ba ki balai lum Terting Menteri kena kesoka pedeng Pabitra Margarita ya keseng Kongres halo kajing pensapriang ya ke Khubor bam shisha lingba kerensan social media Bat beliau Menteri Rangba ke Jylliew Konrad Ki Sangma ya ke Williamson Sangma Meghalaya State Museum banjur bernyada bat ban kentia ya ke Jinglong bapela ke Jylliew. Khubor ki berbanyak. UEM ke KHADC berkemi ya ke tenat ki kampla tingka uba saibor lang warba mentag sengi ulawanra kemang tingka ke Batam dasan poin apusau lak tingka na ke benta usnam ahajar apusan ahajar apun riau. Katkum ke jingbu jing terwa ki jinglut jing sep baro kin long arspa arpunyo poin sabu pra kelur tingka kat ba ke jingmi jonga council kan long arspa arpunyo poin san pulai kelur tingka uba warba ulapan pauru hlo ke jing persang men penbahai ki rukom treikam jonga council bat ban kentiu ya ke jingmi jonga council na ke benta usnam ahajar arpulai ahajar apusau Ulaong baka jing slam ban pelaj ya ke pisah hapo ke 15 Finance Commission ke day na ke daw jong ke jing thut ki board technology hapo ka Webite gram Swaraj Henry ula pentikna bai ke pisah jong usnam arja apuwe ajar apuar bar ajar apuar ajar apulai kadang don hapedeng ke jing penkre ban pelaj Abai kran bikila patai Khubor UEM berkemi ia ketenat ki kam jaka puta bak roi kepar uba Powell Soklet ula penbena bak council ka don ke jing temu bentau ya ke recruitment committee ka ban penbet ya ke rukom tungkam ula ongru bak council kan sange no ban IT syaki brie ke benabar ban print ya ki trading license ka ban tingkai ya ke jinglut jong council da riu polak hakashisnam Mentag sengi kalami biang ka jing ya kaja kaput akasnong lapangap ka bahap hapo ka West Jylliew Hills District jong ka Jylliew Meghalaya ka badon hajan ki jaka kaput apreng ka Meghalaya bat Assam kinong shongshnong hakane ka jaka kaliami ka jing ya kaja halor ka wei ka jaka hakaba ka Jylliew Meghalaya bat ka Jylliew Assam kila kam trai kinong shongshnong haringkat ka jing kershan jong seng bahalang kali lumpat ba hakane ka jaka ban kam ba ka dei ka bahap ha Meghalaya na kaliang kinong shongshnong haringkat ki seng bahalang kila lej ban khenra ya ki yeng trap bat jenrat ru ya ki tenrai dieng belatung da ka sorkar Assam ban tem ya kini na kaliang ki pulit ka Assam kila siat daga suloi sa sun bat siat ru da ki gas pensat khmat ban penprai ki pait ba ki belum don bok bahagane ka jingja om shimnadon ki bamensau because I was in a series of meetings. But I can share with you that the Meghalaya police has also stepped into the picture. We will intervene, ensure the safety and security of the residents of the affected areas. And I will also be meeting the Deputy CM in charge home to get further details and updates. Nongilam kaseng Kongres ubadeiru Menteri kena kasoka pedeng berkemi ikatnat ikambari Pabitra Margarita ula keno bakaseng Kongres kalapen sepriang ke Khubor ke bam shisha persya kasoka regirensan social media bapentok briai kari kemat ke pertai abekran bekila patai Khubor uni Menteri ula ong baka digital emergency jong kaseng Kongres ke deiban penpriang yaki Khubor babakla Ula ong ba kene ka jing persang jongki ban pendon kam da ka jing pemna ya ka digital emergency ka dei ha por bakari kala kiu habaro kiliang Henry ki persang ban pen sngotu bakla ki pait ba bantan ye kari sha usnam ka kandai spa nyo posan This administration against Congress government began to grow in Bihar and in 1975 Gujarat Assembly election the Congress faced a crushing defeat. On 12th June 1975, the code, this is a very important thing all of us know,
On 12th June 1975, the court found that Indira Gandhi guilty in election case and disqualified her for holding any elected office for next 6 years. Menteri Kena Kasoka Pedeng berkemi ikatanat ki kambari Pabitra Margarita mentai kesengi ulalit jgo ke skul Right Laban Secondary School bantung ru ikitan rai dieng kum kadak menrakhi ya ka jing sensyar bakat wais nem jong menteri rang ba adu keri Narendra Modi nagaliang principal ketai ke skul ulapan pau ya ka jing don kam ban penbaha ya ki ying skul bat kiwei ki jing don kam nagaliang uniu menteri ulaong ba unpej la kapisa kaba lamang ya kadap ne em ban penbaha ya ki ying skul namar ba ulaong bakum UMP uyo duna kapisa ban pendon kam syabar ki jaka ki ba hap shu apo ka jing kemi ke jong u. I should say that there are three things one minister can do. First of all, we can communicate to the state government officially. What happens, the schools and colleges are is a state subject, infrastructure development. Secondly, whether there are any schemes of central government under which the schools like this can be renovated or any financial assistance can be offered to this kind of schools. Menteri Rang Ba ke Jylliew Konrad ki sangma ulapli pat ba ni ke sengi ke Williamson sangma Meghalaya State Museum ke bala pentamai bat penhe syu a State Central. Aba jingkren hakni ke jingelang Menteri Rang Ba ke Jylliew Konrad sangma ulapan pau ia ke jing angnut jong ke sorkar ke belas lam bahaban penek pensa bat kentiu ia ke jinglong kerpang jong ke Jylliew. Ulapan kesan syu ia ke jing don kam ban penek pensa ia ke ni ke jinglong hakarukom ke badon jingmut. Hagani ke jing pli pat ba lai don langru Menteri ketnat jengok kai perthai uba Paul Lingdo Menteri ketnat boarding Abu Tahir Mondal dalor ki weipat ki he sorkar. Many years, it has been the endeavor of our government to really focus on our identity. How do we incorporate culture? How do we incorporate our history, our identity through this creative process into an economy in itself? Wat hapedeng ke jing mi jong ke jing ki banwan ra ke lenti rel ke Jylliew Meghalaya Menteri Rang Ba ke Jylliew Konrad ki sangma ulapan pau ke jing kermen bagi sengsan perthai kin perkhat biang sa sisian helo ke rai ke jong ki ban nomishim benta aga jing terwa ban pelong ya ke jing lang jong baro ki sengsan perthai ban yemir jing mut helo ke jing temu wan ra ke lenti rel kani ke jing kerpat ke jong u ke lami hadian bagi don ki sengsan perthai ki bala kentaj ban yishim benta ha ke jing lang Konrad ulaong baki don katu kat Italy ki sengsan perthai ki bala syu kentaj bait banyekren bat kenie kala pensuk ia kekam. Ula banjur bakenie ke jenge kenduk lang kan long banyo emir jingmut bat banyeshim lang ya kerai ke babahae na ke benta ke jing mentoi jong ki pait ba banwan ra ya ka khut ke suba ha karukom senchar khadar. We got some negative response from certain political parties, so we were slightly not moving forward because we'd like to see everybody on board. It's an important issue. My point is that whether you agree or don't agree, at least we sit and we talk and put our thoughts and ideas on the table. And without having a proper democratic process in this whole thing, some political parties have decided not to participate in this, which I feel is democratically a very, very wrong message. Menteri Rang Ba ke Jylliew Konrad ki sangma ulapan pau ke jing sngokemen loka performance grading index di PGI ranking ke badang shen badong bakala ai mensiam ya ke Jylliew bakanang tre shitom syu ban penbahai ke puli putih wala ke Jylliew kala yo ke kerdan ke basyapo Konrad ulapan pau ke jing sngo scam jingmut balingba ke jing shimkhia jong ke soka ban wanra ya ke jing kala ke puli putih kan sakiu biang ha ke por ke ban sawan Konrad ulaong baga puli putih ke dei ke kam ke berjuat bah bat ke sinjam baga soka kala shim kan shimpo ban yo iya uso
umin tudang ba ka jela ula penpau bana ka liang ka sorka kala dep shim ya shibun kirai ban penkelai ka puli puti ha ka jela kum ka jing pendon kam ya ka kot puli jong ka CBSE na ka bentagi katu kat ni ki subject bat kiwai ula ong ba usngo scam baling ba ka kenhun ka bantrei ban penkela ya ka puli puti ka jela kan sakieu ha ka kerdan jong ka PGI ranking. Processes or decisions we make, the impact of those decisions to come into effect or see the result of it takes years, if not months. So therefore, I still maintain my stand. Ka menteri berkemi ikatnat ke kot ke khia ke Dr. Amperin Lingdo ni ke sngi ke la IT ke kali outreach vehicle ke Meghalaya State Network for Positive People ni MSNP Plus. Da ke jing temu ban penklain yaki ya ke jingirap na ke benta ki bri ki bedon ya ke jingpang HIV and AIDS. Ya ke ni ke kali la bei pisa da usong knor ke yeng roba tauan ke jela. Abai krem kelak petai Khubor syabar ke program ke Dr. Amperin ke lapen pau baki don baro lai spak kendai pun riungut ki briau haga jela ki belayap na ke jingpang HIV but AIDS haduk menta laya tuk ru baki don haduk kumba shipau hajar ngut ki briau haga jela ki belayo ke jingpang HIV haga ba kendai hajar sau spak ngut ki don pedeng ke jing syak sumar kat ba kumba nyau spak ngut ki la kentai ya ke jing sumar. Abu penpau ya ke jing sngokia lo ke jing bambiang ki lar ai jing sumar kene ke menteri ke la pentikna bana ke liang ke sorkar kan tre shitom ban pentikna baro ki bedon ya ke jing pang HIV kinum syak penpai thli na ki hospital na ka daw jong ke jing duna ki dawai. Dr. Amperin ke la penpau ru halo ke sinjam ban rat dengkong ya ke jing kerni jong ki bedi drog namar bakane ke kentiu ya ke jing kieu jong ke jing pang HIV ha ke jela. Kalau ong ru ba ke sorkar shen kan saya snok tilang bat katnat social welfare bat kumjo bat ke dreams mission ban sngotu ya ke jing jong ki bela kerni ha ke jing di drog bat ngat ha ke jing pang HIV. Ni kwa ban pentikna ba ki jing yarap ki dei ban poi shaman la ki jaka ha ke jela la ong Dr. Amperin bat kenturu ya ke jing trailang jong ki bor snong ban yele persya ya kini ki jing which will be generated from the problems in the field. Max is a key society that is helping the government to connect. Then we have all these NGOs like the people living with HIV positive in the state of Meghalaya. Da ka bashim khia bha ya ki jing ujo bala penpau da ki nong elam shnong ba ki nong shong shnong ko umroi nongra bat umroi jayaw pedeng halo ka jing bombyang ka jing pentrei kam ya ki scheme sam umdi u MLA ka than umroi constituency ringkat bat ki he officer na ka tanat public health engineering kila lech banjingo e ki jaka pentrei ha ki shnong ki thau i chief engineer ila penmi ya ka jing betha ba ka jing pentrei kam ya ki scheme sam dei ban pendap no apo arbanai ban pentikna babaro ki long yeng ha ki tegi shnong kin yo ek umbam umdi ke bobyang bat kabala ban shania benta ban pengklain shu ek jing tre shitom jongka nasha muk bharat abhiyan ka jingelap ban pelaj yakari India no drog abor Sunchar district ke West Castles district kala pelong ya ka jingelap ban sngotu pai ba haniu nongstoin market complex Undang mi khmat naka Theo Rehabilitation Center alang Singh ulai tu halo ka jinge kendo ki jinge bat ki jingele ba ki nong di drok ki kendo usop inspector uba WP Lamare na katanat pulet ulai jingkren halo ki benta jong ka an ki bedai ba ka jing di drok ka bayarap ban pen sngotu pat ba ya ki an ki bedai ba ki jingma ki bala ban mi la yo i ka street play la ne ka jingele kai linkot da ki nong train na ka office ka ICDS nongston Katanat Fisheries kala pelong ye ke program ajing hikai ke balai sengi ya ki nong ridok ha hapo ka mini mission 4 jong ka plan aja apulai hamai rang Eastern West Castles district. Agane ke program ajing hikai la don ka jinge pleu jingmut ba lai lam dai he officer jong ka fisheries EPL lengdo nong light bat la ka jing temu ban pen sepriang ya ki jing tip ba ki jing tibet ki be dai bat ka kam ridok ha kum ka lat ka mai ka bene. Agane ke program lawan bayi shim benta de ki khot jong ki self help group ki cluster level federation ki society bat ki nong ri dok ha shimen ka inter rehabilitation basketball tournament bala pelong de district sports office bat ke district social welfare office nongpo
Haringkat ke jing trelang bat ka Kripa Foundation Meghalaya lapen kutno ya kini ke lempung da ke jing job ha ka bala sakhi ya ke jing shim benta shithem Jongki Rehabilitation Center repair. Ya kini ke lempung jing lekai la pelong kerpang khnang ban kentiu ya ke mensie mi lekai ke jing trelang bat ke imlang ke salang bat ke jing ko jing khia jong ki bre ke bedang don hapdeng ke jing sumar. Kala long kum ke rensan ban penmi ya ke jing kela ke babha bat pen scam ya ke benta jong ke jing shim benta ha ke jing penkoi. District Social Welfare Officer jong kari boy NF Sun ilawan ben shim benta kan ke lempung jing lekai beri layro ya kan ke jing tmu namar ka rokom trekam ke bakentup lang ya baro bat ke Khubor ke bakara shapang ka jing kermen bat ke jing kela ha ka jing peni bor ya ka jing teli persya ya ka jing di drog bat ka jing KBA District Sport Officer haringkat ka jing trelang bat District Social Welfare Officer Riboy District kila pelong ya kejing mare pen sengau tu pat ba ka basan kilometer menta ke sengi ya kene kejing mare la pelong hapok ka lama jong kan nasha muk bharat abhiyan bat la kershan ru da katnat social justice and empowerment kene ka jing mare kelas dang na saiden bat la penkut ha NSCA hall lingkadait ha ka bala yo i ka jing shim benta shithem jong kilo shimet ha ka leng district kentup be ki kenhun samla ki samla pule ki klop shnong bat ki dekot seng bhalang ka jing temu jong kene ka jing mare ka long ban pen sapriang jing tep shapang ki jing ma ki bala ban mi na ka jing di buai bat ban pen shlur ya ka jing em ka bakoj bakhya bat ka jing em ka balai na ka jing pendon kam yau drok mentang ini pet ya ka jing long jing man ka sumeneng hatura ka jing khiat ka long apusan degree celsius bat ka jing shit ka long lipeway degree celsius ka jing sngam ka hau ka long prapo nak shispa bat ka jing hap slap ka long real point way millimeters Aba pai bat senong bat shlong ke jing khiat ke long kat pra degree Celsius bat ke jing shit ke long apusan point R degree Celsius bat ke jing sengau ke hau ke long prabu pranak shispa bat ke jing hap slap ke long 0.5 millimeters. Kat bahar juai ke jing khiat ke long arpau degree Celsius bat ke jing shit ke long arpulai degree Celsius. Ke jing sengam ke hau ke long prapunyo na ke shispa. Kalau abandon ke jing hap slap ke ba mulumala hatura shlong bat juai he gbon ki jaka. Sean poi shi ke bakut jong tup Khubor ni pet biang sa isinya kini kimat bakongsan. Wanra ke Khasi Hills Autonomous District Council yang kemang tingkah ke Batam da Sun Point Apusau lak tingkah. Mi kejunya kerja kaput nak kesenong lepangap ke bedon hajan kerja kaput nak pedeng ke Meghalaya bat Assam setiap kipulit Assam da kegas pensat kemat men penperai ki pai ba ke belum Terting Menteri Kena Kasor Kapedeng Pabitra Margarita ya keseng Kongres halo kajing pensapriang ya ke Khubor bam shisha lengba kerensan social media. Mat puli Menteri Rangba ke Jylliew Konrad ki sangmai ke Williamson sangma Meghalaya State Museum banjur banyada bat ban kentiu ya ke jinglong bapela ke Jylliew. Deparlok katung lapoi sebekut jong tuk Khubor jong mentega janmiet ngin sesya met pelashai kasi haga jok kapor kri shiboni pibaro.